Anya laki din! Sa dino ka di man ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Anya lakit din ay ato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang ito'y sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Wala kay. O sige, mapanak nga rudan. Agananad ka, bakit? Win ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaama ka sarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli? Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Jay Sentro. Angam ala. Agsubli kayon tulaangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod, Barok. Agpakadaak nga, Roday. Sige, nanang. Apa yan na uli mo ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gusong maipapaniti asawan. Ha? Sana pa nakibyang pare. Ang magpaliw ka. Amang narugrugitan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasen takit din ter aramiden ta. Naimbag ngagsapa, Maritina. Umayak man. Katuan, amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka mutin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat nan Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudan. Mabiit lang nga ro, tayo nakmang timpla iti kapim. Rabak ko laka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba ulak? Saan mo lang akidawon ti panagkantak, ta sintunado ak ngammom. Anya lakit din na ya? Saan, Mari? Ngamkid daw ako ano agdamag nila kay ko kan ka. Ibagam aditoyak anaturog idirabiin. Mabalin ka di, Mare. Anya? Ay, agar aramid kamot, Mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa dino manen aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, ay. Amumlatan do sa dino tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara. Ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya dayta nga arpad, Mare. Oy, alwada amang ano inton agangay, mapuuran ka gapo iti dayta arpad ana barbara. Anya? Ay kailiw ka man yan, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niyang biyag no di nakmakita. Kapag nung matibag pagak, Rico. Mailiw ako na talaga kan ka. Ada yung amin anagugwapo ka ng iyasa. Talagamot ngamin ang nagugwapo ak ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanyak. Hangam di kagdanag. Maup-up day ta iliw mo kanyak. Inton madamtama. Mapantamanen agpapas itiragsak ijay hotel. Wan, Rico. O sige, mapantamanin ipapas ti iliw ta ititanggal may sa. Agyaman ak. Tanaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga anak ragragsakak una ita. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mat amakadlaw di asawang, nga da sa balingar aramidan. Wan, Rico. O sige nga ron, sikat makamu. Agpapas talata itiragsak itarabi.
Ada akon, Roger Lakay. Apay nga itaka lang nga si Mang Pet Lilian. Sa dino ti nagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na ondakas nginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay damari tina idirabi. Naimasan mimot ngamin ng tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Inta manganin. Nakasaganan ti makan ijay kusina. Lakay. Ina, talaga ang naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka, pare. Sumra ka pa'y Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman akmare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na mare. Nakaumayak. Gapot kayat ko ti agdamag ken ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso nga min timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud nyo dayta. Inulbodan na kamanan ni bakit mo, pare. Sige nga rod mare. Day talang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalitliday ka manen, pare Roger. Aday bagakan ka ang mabalin ang makatulong iti parikot mo. Anya lakid ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta pare. Inton maminsan ang rumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nga kapaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos dayta. Sige pare. Aramidat to dayta inton sumaruno. Kat agyaman akin ka. Awanan yaman na pare. Jakmet kayat arugrugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maktuak laida pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagundaway ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawa, barok. Adda nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti mangmanggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudan? Mala, ada-kada kayo nung mamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumara lakay, kat amangan nurabi inton no makasangpet ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? Adala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Papatagsakit diti gagaram Talaga napatag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen pare, iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay. Awan pare ko't iti dayta, pare. Mapanta, kuyugan ka.
Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana bali, agpapastamanin nga gragsak ita. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagati kasta. Nakababain ka dagiti tattao diti counter ti hotel. Anya nga pare, kas nakita met, simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Uwan nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y mapaspasamak. Patib kerem ti pakinakam mo. Umay kan, sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay, Nariko, nakaragragsaka ka talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal maysa. Wen Lilian, umay ka nga rodan up. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak nga minin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya nga pare, siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari lilyan kan ti lalaki na. Sikalatan pare. Naimbaglakid din ta namati dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasaga nakakadin na makakita iti posible alangada ita pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko, tapno malpasin da ito'y. Wen, ket inayadak, tapno saan da amadlaw. Apay, basta inlukat yulatan ti ridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Una yan ti kasta alangayo. Mangibabain ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger Lakay? Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta gawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger Lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay Lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamid ko. Iso anaaramid ko tikas jay. Ay ayatan ka Lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit din nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Ta pumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di Lakay. Di na ko mapapanawan. Gaputawan na mo kapapanag. Pakawanan na ka din, Lakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Diyak tunulitan ti kasingay na ramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus mo ti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikari ka talaga Lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pakawanan na Roger. Umayak man Si kamot gayam Lilian anak ko. Sumreg ka pa'y diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay Jebalay May. Naaktuan na kami ngamin kiniriko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anyang itaramida. Ay, anya kalakit din aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita. Ano samti kasta nagbanagam.
Kasano akpaitan ngay nanang, naibabayin ako na yan kapoy tinapasama. Agyaman ka, ta saan ang nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko ana. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusom iti kinasingpet ken kinaanos ti asawam. Ala, papagayam, ditan ti nagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.